Yes, patient life saving haibase. Life saving is the most priority. Mioi bamgi life kan ba haibasina kwaidi achoba akoigi ngasigi lairiba humanity ground amde life saving tawbase. Masina koi priority da thambi gadam ne. Hospital gi so awaba myam ama leirangani tam ko koi paisa pirak tawin tam so lakta crore adubu hojiki patient sing je suffer to hon base. Masini tawbi ganu haibe wan patient gi kaino dialysis patient gi oiro ngasai atopa heart gi oiro ngasai atop to cancer patient gi oiro chemo kap ko do mana cancer haidi tawgo to myam am thabok torom myam leibda madu kitang ek thengda bada patient gi life to adu danger oiraga punchi mangba yarim ne aduna masigi potlam sing masigi patient sing ne suffer oibasi masimdi yarim khai akoi kaino da priority da thambira masi thon da na ba amade hospital gi awaba myam leimna adu life saving oiba critical oibasi de khara khangmin narga lokchan biraga patient sing suffer to handa basi ju priority da thambi gadam ni tawo aduga ngasai government gi kaino sing sina madu gi khudong chaba lorga masi de life saving gi khakta dum to gadam ni masi de life saving hospital na to gadam ni hospital gi to da ya da thodang ni har ga to ro su ngasai hospital da lai ba staff sing hospital da lai ba kaino sing su moi gi khar khar phangjani ba kaino duna akoi imung chalai gadam ni na adugi kaino sing su economically kaino si yeng da ya ne masi gi pulap subsel laga tusan narga lak tori ba kaino sing si di lengak pai bi ba lengak ki oi ba kaino sing sia concern department sing sina masi thon da ba hai bese moi khut da lai aduna moi gi kaino to phom thok pa bi phom thok pa kaino sing ju pibi raga adu ta patient gi life saving gi oi ga do thabak thoram ti da apan ba lai roi na sumain